Бүтө кеһенен күндү убастабыллах Тускул культура кинин YouTube каналын көрөөчүлөр, керексәтчилер, онна бүгүн биһиги быһа берибит ылжыттара. Бие пирбит дойдур дүнен белетенер учутал күнүгер ананар. Историяны сегеден ахар боллаққа учутал күнә 1904-дөн 4 сыллақтан опсай үйрәктәһин күнүн быһытынан сагаламбыта. Онтан келин үйрәктәһин салата эйгете элбен учутал баспытатал орто үйрәктәһин үрдүк үйрәктәһин күнеден кайдыһаннар билигин бу билинге кемге биһиги учутал күнүн 6-5 күнүгер белетибит. Биһи бүгүнгү берибит катас орто осколатыгар бүлүтәгы пет училище кандиттен үлеләбит, онны үлели сылжар учуталлар бытыгар, биһиги бир дойдулақтар бытыгар ананар. Убастабыллах сахабыз сирин учуталлара, Убастабыллах Николай Гаврилович Чернышевская атынан бүлүтәгы пет коллеж учуталлара үләһиттере әйтне баргытын идистинник учутал күнүнен учутал самсоновтар аттарынан ката саттос колатын салататын атыттан идистинник әгәдделибин. Бехес колабытыгар сетте учутал ситихиляқтык бу эги колледж кытын битерен билеген үлели хамны хиджаллар. Бу bir üye ustata eği kolej kıtıgar ulus elbaq tıhınçandan studiyanlar, bitirenler, uçutal analı atınılanlar bilgin aras, doyduğut aras mundugar sitihiliyaktık ülliği hamlı hicjallar. Onu sebide bu toğulur, bu biheha ülliği hicjar uçutallar ulus beriniliyaktık, taharılaktık, onna ayımnilaktık ülliği hamlı hicjallar. Onu da tügenden toğanan eğitini bu üneri turar bir üye bölgöddök yübülü gitinen ağaddelen turan bağır emete sitihilyak üleni berinilyak ülelerger berinilyak studiyenleri tuz beyagatır ona cegergini teger çegen durubiyanı bayılı tolağı össe dağını üyüne sayda turun uçutal gününen итистин агадда. Убастабыллах сахабыз сирин учуталлары. Студияга маңнайгы ылжытар бутун көсөбүт. Ол курдук катас ортос колатын историятын бир жагылхай страницатын арайбыт. Кеңеге катахарбыт, чулуттан чулуу, үтүөттен үтүө жону ийиппит, үйреппит. Саха норотун улуукан учуталлара. Парфения Никитич, онна Надежда Евменьевна Самсоновтар. Бүлі пет училищетін кытта ықса себәстәқтік үлеләбіттерін тұллыват туғыта болан. Қатастан аң маңнайғы қараңатчылар. Громова Зинаида Алексеевна, Старостина Карелина Капиталина Николаевна, Борисова Лидия Степановна, Васильева Иванова Люция Константиновна болалар. Бүгін бейеқа ғылжытты оларар Люция Константиновна үс көлөне кейді. Люция Константиновнаға бүлі бет училищета били, көрі, төрді, төбеті, онтан сағылан сайды бұдары болбатақ, кені бүлі бет училищетігар бұ ортодойды самай сырдық ырас ейден тапталын көрсі біті. Онлық до Люция Константиновна. Кепсәне хағалыққайын ол керекемтен. Ол керекемтен не. Жәмен кырылас құмақтақ бүліге амбастан үктенметім. 2 сыл сұта әдер самай керекемнері учище олар аспыда. Онны верені әжен Иванов Семен Степановичтен бесіз біппет. Онна бітері ғыл бітер қолбас бұппы студентческі вайбатары біттері. Онны студенттер, онны вереміз студенттер бары күз көме болан
терибиттере. Опсайбытыгар республика арас мунуктарыттан эдер иччат мустубуттара сүрдээ албак иллякти биге биидиекерген курдук олар буппут. Билүгө тибиппитигер манна хатаска үлели жибит Михайлов Мар Михайлович ден учутал онна тиен үлели хитерин көсүбүт маманне онна биолог учутал быгытнан үлели хитерета мие манна ме биолог учутал болбута онна энтузиаст учутал билүгө да эрчимен ыктыбакка үлели хамса хитерете били педучиста учутал кыһатыгар үйренер студенттары сүрдәг дерин билиниңерге үйретере. Олус онны учутал идетин багылан Семен Степанович вераган битерен Нюрба Маригар 2 сыл үлеләбит, онтан хәтте 10 сыллаха катас ортос колер кыһан келен үлеләбит. Мин 30 сыл кериңе начальник школа учталлан Семен Степанович начальник класс аяк сыл үлелән баран катас ортос кола тигәр сыгырыллан дом пионер авторитетигер технической кругу терибите автотрассовой онна автомобильный ден кругтары терен ыппыта оглар онны хүддәгән элбе онны итилдән тахсыбыттара тейтинник. Наха чуйди кыдыга даганы ол оччотогы сыбайбаттан эн күн бүгүнгө курдук өйдүр баллаган ди оголар же тох бааларын суоктарын түмсен бага ханаларын барытын этен же сүрен көтөн агай боллага ди. Ити Семен Степанович детиң даганы бихи катастар бу көстөр огон юро курдук гынан баран хүрдэ калбак өркөн өйттөн садабултан таксар мандык наха чугай кружок салаячит этеди. Онна биһиге хай оттон ол ого эмдитин жете бар болан катаска массынаны дөремүнүр болаттардакпыт жени оту даганы талбытынан тутар тас жеттен маста жеттен тутуттан иңнебет олаттардакпыт билин оттон ол оголор бейлери эхебе боланалар олдар. Семен Степанович бу көрөр курдук маннык самолеттары оңоран өсі кини келин бейте сайыннаран исихиттен бу үләгә берениләкте күлелән бу мандык самолеттары көтөр болбуттары ди. Көтөр боланнар кини бейтин бу келин талбыт идетигер талбыт хайынскатыгар сүрдәк тахсылактык тахарылактык республикара тахымыгар болбакка катахаре жокускай коредере болбакка саха серинаттатар улахан элбек күрәхтерге көрүләргә кыттарын билебит. Жевонна бихи отобу кини тухунан эхиги бу хүддәгы чүгей элбек республика бу кайыскага үлеләбит жоннорун актыытын бирге үлеләбит үйренбит жоннор актыыларын эхиги бейагыт аймак биле жонноргу тактыыларын комуянгыт киниге тахаран кини атын үйетиппиккит хүддәгы чүгей быһы майгы мактал белете болар баллага ди. Онна бүгүнгү күнгө мен олох наха үйөрө көрөбүн бу биһигин хилек ке кырдыга даганы учуутал идете бу үс көлүөнеге берилен жакчы даганы бу сүрөкка дуһага өйгө ханага иңен мандык быһы майга тактар буллайды. Же Светлана бүлүү педучилищетигер кайдах тийбиккини. Үтүө күнүнөн бастатан туран мен бу учуталлары катас ортос колатын учуталларын пет коллективин барларын онна көрө олорор учуталлары барлыгытын ититик истиңник учутал күнден иделах күнгүтүнөн агардалип келен хер иделах күнгүтүнөн агардалибин айыннылах ситихилах үледи багарабын онна жекергеңитер жолу хоргуну багарабын мен баллагана билүүгө барарбар 10 класс күннәр таппытна Сардана Петровналын бүлүгө барабыт диеммит ханамыппыт вактен. Агит бригада калбиде бүлүт педучилищеттен онна бу Саргалана Петровна Ида Зотамна боланнар келеннер ырын күйбөгө терегеннер бигитне каян көспүттер. Биле уаттан көспүттер диеп көрдүк келенгит уйрака кирин бүлүгөн ха шугай диен ыңырбыттара. Аны мен жамар келен кепсәбитим. Мамалах папа елага молох үйрек истибиттер оналог барың дибиттер. Антарданын күтүямын, Сардана Петровнун күтүямын. Иккен жа бидде бар болду сүппит.
барыта кумага бит бүлүүбүт мен баллагына жакускай аттыгар олорор боламмын олох таас жиэлерин жиханаабытым бүлүү куораты онтуган баллагына мас жиэлерин элбах барыта кумах дойдуга тиембит үчөй баатык үс сылы буha үөренен республика рас муннуктарыттан оголор кытта билсен киэҥэйгэҕэ дьоннок тэммиппит биһиги онна пет практика бөгөтүн баран педагогическая практика бөгөтүн баран производственная практика пионерская практика баратын бараммыт биһиги курс мен кураторым Мамонтова Людмила Николаевна диэнэтэ билигин да хэбээспитин тутуһолоробут төрдүс курска активнайдык кыттаммыт победители социалистического соревнования болбуппут onun çetinlik en активнайдык араханай ытылдар туактарга мероприятияларга кытта атыретибит онтон бүтерем бараммын туах комойога хен учутал идетинен лелебетагам но билигин үлели хиджери дебер бу учуталым педагогической үйрагам меха күскеме болар daha туалыра Отонен билинги иден хүрдәк олок кыжыга дагына учутал идете хуаккыга нагарахан ди. Аха, онан боллагына эн билинги иден атын этере? социальный работник. Аха, вот социальный работник ден. Социальный работник кыжыга дагына бу кихи аймак жон нехиленне ара сараңдын кытта. Оннотон тухулан, жолан, колобра бу олокко арас мохоллору мехедери көрсөбүт жоннорго. Кыттөлелехи болар. Иннегенан бу учутал идете эньяка бу үлегар олок тенучалы така фундаментальный олок көмөнөн ордого ди. Аха. Онон боллагана отомин колобра бихи бу нехиленне эн кимнага кытта үлелерген билебит. Иннегенан колобра ол жон эньяка макталын истер, маннык эн тускунан үчүгөй үтүө тыллар истер сүддәг үчүгөй. Онотон түгенинен туханан en kendileri kıtta ülelere gitten bihiken tuttar butun etebit. Söp, onna de işe bahtık ettin de kıcığı dağına en manna kuarat tahıgar nehlekke olurungun tığa jonu kayda olur. Kuarat detin dağına kaydar kuarata hanır ballan de. Onu je ol bülü kuaratıgar tibitin de kumaktaq berektek aray turan bülü kuarat ottan urukku beytin urukku bodotun ıktı badağından kini billerdi. Üçüy bağa исторический jelerdek beytin mandık ol bodotun ıktı bakkara kini anıgı oluk kardıtıgar kireriti bollağına bülü korat beytin tuspa oluk uratıta dihanıbın. Höpetinne haka heriger sürdağ ulakan soltalak korat, sürdağ ulakan soltalak ulus. Ondan bu oğay yeditiger üyerekteğen bapuru hogar bihi бихигере болбакка сахахирин арас улустара барыта бу бүлүү петучилищетигар макталлара бахыбалылара билигин даганы урут даганы онотун келер дahылларга бара туруга диханыбын. Же ити курдук Мine егин околобра иелага атаппите болу дебитим. Айда зотамна Саргалана Петровна эхи жылкагытыгар улахан оролу anya буттары битти. Жеттон уркуттан билингиге дылы ити кырдык профориентационный үле ден барара хүддәгә чүгәй оны да арай туран бүлү петучилищеде келбетигер болок билер бирге бир осколага букулла текиле хәҗибүтенин наһа чөйдик студент болан кирен инкүлән ыллан де волейболга аннанда теннистен кирен де манны күчүгәй дебиттеригер үчөй багай катас кыдигеме икки бастың огота баран онны көрәм бит онтан айтта же эн бүлү петучилищетін қайдақ болдun. Тиек ехенен күнді көрәчілер. Мен амастан оскола үйеріне хаджан бәйім сыпыралар өттер үйерін еқпін бағар бұтым. Ден толкуйдан мұдым. Ол ехен үйерақпен осколауын бітерен барамын бәйім финансовый колледжка тұттарсан кейт бітім. Үйерінен бітер бітім финансовый колледж болуntun болағына әме дағына арай сылақсын қадар оны олари ис санам Кадара учуто төр тардыспыда. Хәп онтон боллагана 2016 хыллакка калемин туакка үйрәккә пет үйрәккә туттарсыбыт киһиямин ханамын
өйдөн келбитим ону бүрү пет училище колледжа бар диэн хаабыты онтон бәлэхпин иебин кытта сибилеспитим ону олох бар диэн олох туттарыс диэн хаябыттар олох наха чүгей олох бараңын үөрен диэн болбута туттарсыбытым киирбитим икитинчи онута хылаакка бараммын үөренен сагалаамын алын класс учуталарын белемни салаатыгар киирбитим отделение заведующая Назара Валентина Максимовна. Это у нас куратором, би куратор бит истории ходюта, битер бит куратор бит Селенова Надежда Александровна. Антон боллагана бастыгы хыллар бар келемен опсайга олоруп бит хаңа здание, колледжи гытта теңе сыстан турар. Чөйва опсайтан раз биле переходнан барамыт колледж бит үрнө керертибит. Онтон бастыгы хыл бар харазы хаябытым опсай бар совет самоуправления бар это ол онна була миген заместитель председателинен талбыттара хеп оны биле оголор тоохтары нин көрөр тибит онтон боллагана бем онтон группа бар старосталабыты бастыгы сылбыттан онтон хадара билемин тоохка килбитим эми активный дамын студенческий профкомга килбитим онтон онны жан үли хыджыбыты чөбайтык арахны мероприятие бәйбит тыгытар тиби онны манна коротта тоогар кыттыгар тибит мероприятияларгар онтон бола киринче онага сылакка мигин студенческий профком председателинен талбыттар аны өйдөн көрдүк кантирехине ген эһем бехан сыланына тер үераган битерер онно кинеме председатель жибит студенческий профкомга оны бехан сыл болон баран киринче онага сылакка аны мин эһем туяган катыр дебик курдук болбута келин өйдө бидеме оны үеракпын битерек былы председателин лихижиппыт араханы флешмоб оңорон эми араханы мероприятиялары выборга лэхэн дебик курдук студенттары баралар камсытан 2019 сылакка битереммин бэйем үереммит кадам осколатыр үлели келбитим начальник класс учуталынан оны билиңин уже 3 сыл бар үктүнөн үлли жабын Наха чүге мен айта оннотон пет училищага үйрене хадjan бүлүгө үйрене хадjan наха чүгей оголор олох келен үйренин ден оголор ыңыраргын истер этим оннотон кайдары ой онно бүлүгө наха чүгей алох айта наха чүди үйрене хадjar үйден оголор кепсетәчилер мана кепсетчилер онна ити колобура кихи ологун устата мандык бейтин суулун көрдүүрэ булара эми эн олоккор наха чүдик ырылычы көстөрөбүт де ол математик болаңын эн агар соттуридага үйренмит сылларын хим бир мэна калбаттар боллага де тухан оннотен номно элбек жону кытта 6га үйренмит кихи кадар мандык сүгөрдак кихи тиер боллаган де инегенен бу олох санатакка наха чүгөй дити Семен Степанович эме бейте эдердагына сыты хоту тылла гостök бейтин санатын жоңго тердер манна мен наха убастабыллах кихете үлелерин тукары мен колбара олохтак жалтак үлелерин быгытынан онны элбак жону кытталтыгарбынан олох Семен Степанович тем болдаганы бу олох самолет бүгүн бу самолет келен турар наха чүгөй онна сүддагы чүгөй ологоттон гыл бола жон оголор колобура бу хатабылларын туханан гыл болаларыгар эмие үчүгөй багай кини төрүт маннык акылат урар баллага же оны таханан иде болар негинен же бу жекерген бу колобура бүлүтәгә пет училищеттан кыдыга дагыны кынаттанан боллага же онтон курсын аннынан кынаттанан бу катас курдук улахан бөһөлекке бу бейлере аттан туспа аттак соллак ытыктанар убастанар гыл болан келен олорго тонан бүгүн эме бүгүнгү күнү териячилер атарыттан тускул культура кинин атыттан ката солоктокторун атарыттан эгине эме бу ужуар үлехит жоно көлүөнө учудол жоно эгарделибит онети наха чөйдик эттиңде туах били тибитин эһең эбәң йөрәмбит маман йөрәмбитчи олата боллагана ал эйгин ген денче колбар тит нучалы тылди ген
ген дени киһи ханан дагына тугунан да соппа дебитсеп, ол эниэхэ ол хаан эниэхэ бара биттен сынылыбыт онан жеттен бүгүнгү күнгө келен гаджеттабы кытыр ис сүрак биттен мактанабыт онда түмүк тылга. Бу наха шуя передачага Наталья Ивановнаны онна бу биһи кулуппут тускул үлэһеттеригер бараха мактанан турамбыт. Биһиги бу эһэбит туһунан Иванов Семен Степанович туһунан агабыт туһунан кенигебитин белехтиирбитин көңүллэн онна эһиэха жолу хоргуну наха шугай үлени багарабыт. Наха чугай биһеттен пока наха чугай белек туттубут бу биһи киниге тахарыта ден кайтаган олох эппитинен камытынан билен олорор жомбут онан бу сүрдэх чугай белекка мактал онна билигин эхигини бу Люция Константиновна эн төрөппү тогон Светлах айтага эжигит Ирина бу эгардетин истехан Ирина онна Бракыт Валерий. Эгардетин истекайын. Күнді жоммутун иебитин Людмила Константиновнаны, балтыбытын Светлана Семеновнаны, племянницабытын Айталина Степановнаны учутал күннен ити истин эгардебитин тердебит. Үләгіт тақсылақ болдун, әлбәқ үтіе тыллары, мақталы ыла тұрың, үйренәчілерге сетихилерден кынаттанан үрдіктен үрдікке дабайың. Санабыққыт сатабыллақ болдун, туппуккут тола тұрдун, урбуккут уйгулақ болдун. Онна поэт Роберт Рождественский кухонун эгәрдә аныбыт. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить земля, высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Не на словах, а по вещей традиции, которые завтрашней жизни подстать. Учителем надо будет родиться и только после этого стать. В нем будет мудрость талантливо дерзкая, он будет солнце нести на крыле. Учитель – профессия дальнего действия, главная на земле. Эгердени кытары Ирина Семеновна, онна Валерий Семенович, онна кинилер жекергеттері. Иди курдук ис сүрәктән тақсыбыт сылас тыллар, оннаттан сүрдәғы чүгей от тылларынан әтілді эгердени ылынабыт, оннаттан Ивановтары кытта бүгін билге үйрәбіт көтөбіт. Маңнайгы бастың, үрді күрдел. Бұтыллар бүлі пет училищетін атын анын телетче ханкирбіт Громова Зинаида Алексеевнаға чопчу туссығыннақтар. Кини үлелерін тұқары 9 пятилетка ударнига. Народ үйрәқтәхінен тойгуна. Российской Федерации үйрәқтәхінен үтөләғ үләйді. Сақа республикатын үйрәқтәхінен системетін бочуаттақ бетерәне ден үрдігі аттары ылбыта. Кини ата қатас ортос колатын историятыгар кыһыл көмүс букуанан суруллар, онаттан кини бейтин үлетин быһытынан, бейтин учутал быһытынан көрдөрөн эмие улахан ситихилердек. Бу катас нехилегерере болбакка саха хирин үрәхтәһинигер, жоккускай кора түрдүнен ата суола элбәхтә аттанар, ытыктанар, убасанар кебеп болар. Бүгүн бии студиябытыгар кини төрөппү тогото Анастасия Валентиновна Татаринова, Хотугулу Илин Федеральный университет, таз дойдулар регионнар филологияларын институтын технической, естественный иделер омук тылын кафедрын старшай преподавателя. Тоқта аппытуына. Сөп, ол ити күрдік университет көлелер. Онна әме кіне бейтін оғытыттан итағастик санават, еппит өреппит, бір көлеләбит, бір туанаға, бір әйгеға ғылжыбыт өренәтчіті, бейме қатастар білер убастыр кейбіт. Анисия Борисовна Калачева.
кепсетибитин сагалыаккайын тобастатан туран эхиги биһиги ыңырыбытын ылынан маны галжет болан олороргутугар мактанабыт. Оннаттан бүгүнгү биерине көрө олороочулар эме эхигини көрөн үөрәчилер элбәхтәре болуу диэн билебит. Билигин кепсетибитин мен Насияттан Анастасия Валентиновнатан сагалыакпын багарабын. Эйяка учутал идете диэн өйдөбүл тугетери. Үтүө киһэнэн күндү көрөчүлөр. Мен туак учутал диэн өйдөбүл миэха олох кырар дахпыттан, оғор дахпыттан. Осколага кирие миниттен келлегади. Мен иебин курук батаһа жаратым. Олох кыра жаммындаганы теңе жарым. Хорох ардыгар уроктарга даганы олорсору меген. Онна биле урок каниттен эби үйрөтергер деген онна теңе оголор кытта жарыктанарым. Ол хыжамын биле эрдэ ага сотту ген үйрөнмүтүм. Онна ол сылжамын учутал хайдак болохтагы деген тута көрдөгөм ди. Учутал обраха ол онна кырар дахпыттан уже меха өйбөр кирбите онна. Кырад хыжамын эме кукулаларбын биле онюрдарбын эме нар үйрөтен таксыр эди. Олим мен эме кадер урутуркаттан тахамай бастакаттан кадер учутал болохтагым көрдүк болгон таксыр. Олигин били профориентация хаганеген элбага кеңи токуйду бар баккабын. Хим бир учутал болабын диэн өйдө биллагатым. Ол гынан баранча алын класстарга болбакка омуктылын учутала болбудум. Сөп, онтан эн колобра киненети үчөй байтыгаттыңде колобра ие быгытынан батыга жангында онтон учутал быгытынан ылынаңын кине үйрендерин эрде ылынаңын жол биестеакар алтылаакар босколо гото тугу үйренектагын бартын билен олорор буллагын же. Онтон бу эн бихикеттен мандык ыллыылор быгытынан мен бири мандык белети көрөбүнсөп эн колобра инягар эжигер жамандык бидди соготоктуу ого болан улаппыт боллакытына билигинен колбора бир бейен кас болан олорогону. Билигин бир бейен бес оголоокпун. Үс ол 2 кыз. Атонук биле кырага жаман бейем соготок суйбутун беппыглаак олин элбе оголоокпун. Онаттан бу эн оголорун улааталларыгар маннык үйрөктак болаларыгар эбелерин солтатологулакан ди. Сүрдәк олох баратын үлели дahajjan үлелен бүтен дә баран кинеттон бу үйрөктак болук кеңеге таксы дене оготугар да сеннергер дә элбәхтә бербите. Хөп онтон Анисия Борисовна же эн Колобра Зинаида Алексеевнага бу эти эппетим курдук бүлү педучилищетигер бастан бу Самсоновтар бу чагылгаттан чагылгай чулуу кыргыттарын төт кыһыжа үйреттери гыталлар олар боллагана эргиллен келен бейлерин төрөбүт нехилектеригер үлелен олох сүрдәк кең олох далаһыннаак үлеләк соллаак истәк учутлаларга үйреннәгән диде Зинаида Алексеевна кайдак этей. Үтүө киэһэнэн оттон биһиги учталбыт, күндү учталбыт Зинаида Алексеевна олох ухулуччу боллага ди. Кини биһигини эдер хыджан нулевой класска үйрете ылбыта. Уонна боллаганан биһиги онно киниэха 4 сыл үйренбиппит. Ол биһи киниэха 5 выпуск эбиппит. Ол иннигер кини номно 4 выпуску тахарбыт. Уонна Зинаида Алексеевна тон олох ирдебиллер, олох турорумут сылын ситихер кихи. Кини теманы өйдөбөтөктөрү урок текенниттен каалларан өйдөтөн баран ыйтар. Чайдете өйдөтөрете. Сеп онда боллаганы Зинаида Алексеевна кини кайтак таңна хаджара, кайтак олох чолкайдык саңарара, кайтак музыка рогар ыллыра хубу бар. Онуттан биһи класстан
түөт кыргыттар учутал идетин таллыбыт. Онна өлелии хиджабыт. Онна кара хаджаммыт эмие осколалаа гоннян деп ерер этибит. Онна Ровна Зинаида Алексеевна курдук эмие саңарар этибит. Аха. Онна кенеттен ол бүлүй педучилищетигер үөреммип болан олох сакатын тылын наха өрө тутар эте. Онна бихияка сакатылын эмие олох наха жүгейдик үөреппите. Оннук, ага. Онна Зинаида Алексеевна 4-1 сыл үлеләбит осколага ыстаха. Кене 12 выпуск кылаһы тахар бит өретен. Жек биле олох Российская Федерация үтөләх учтала болуан болбута. Онда кини бихияқаттан үтüе холобур. Мақталбыт муңура хоқ. Ити наха үчүгей бир тугу олох таба таянан эттиң бүлү пет училищетигер үерен митки кайдактаганы сакатылын мелтөктүк ту кухандык ту билер кыга хуак ди. Мен оны бу колобура Саха государственный университетигер үерен якпеттен билебин. Отчолорго бихи үеренер бит сагана сака салаатыгар туукта бүтүн республика ото келен кирер буллага ди. Сака салаата ден бирери группа болатчы. Ол группаттан колобура сүйүрбетчи ого боллагана сеттете агыга сылынайы. Сеттете агыга хорогор уона да болар буллагаты. Бүлүтәгы пет училище кенеттен келен киреллер. Олох бу сакатылын дириңник үеретәри, бу тентияри көрөрү билери, халгы билини дириңетәри. Ити курдук колобура бир класстан төт учутал да бара бу элбакы кепсирди. Аха. Анисия Борисовна бәйін қастыл үлеләтің? Мен тоғуан сыллақтан төрәбіт оскола бар үлелі сылжабын. Ағыс выпус класстақпын. Онды күрдік. Отта жыл қондық ағара түргені бәбіт та соғы ебіті. Вот. Ити күрдік бейге бұл қолыбыра маңнайғы қараңғатчылар ден мен мағын мәнеп бетағым бейге түйет маңнайғы үтіөкен жаммуыт кыргыттар бұд, наға жүйдік дейін өренен онна келеннер жин чақчы бейте тоспа суолла қас бірділерін тұғынан бейге манна сығалай қолыбыра бері передача кинеге сурнал да болан тақсар, кинеге да болан тақсар бай опыттақ жоннор тустарынан. Кепсибет, сәхіргехебет, бүгінгі күнге ақтана хабыт. Онан бейі ботын қатас нәлеге бүлі пет училищетігер мақталбыт, бағыбабыт білігін дағыны бар, урутта бара, оты иннеки дөттігер бұл кинеяқа мақталбыт, бағыбабыт олақан болары болу. Ити мағын Светлана Степановна Семеновна били туох тебете дип профориентационный үлеге денди. Онтан билинге олар боллагына бу профориентационный үлени үчөй багайтык видео оңорон ыттылар билигин бу бихека пет бүлүтәгы пет коллежка билигин үерене хыджарыголар. Пет коллежи де кайдак мандыкален үеренин диребиттери. Он укорёк кайын. Хей, привет, абитуриент! Пришло время поступать. Но ты не знаешь куда? Мы уже выбрали свой путь и можем помочь определиться тебе. Пойдемте с нами. В нашем колледже вы можете получить образование по следующим специальностям. Преподавание в начальных классах, физическая культура, Адаптивная физическая культура. Мастер ремонта и обслуживания автомобилей. специальное дошкольное образование, Информационные системы и технологии. Педагогика дополнительного образования. Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Студенты нашего колледжа имеют возможность проживать в комфортабельном общежитии. Комнаты рассчитаны на 2 и 4 человека и обеспечены всем необходимым для проживания. У нас много традиций, которые мы чтим и передаем от выпускников к первокурсникам. Администрация общежития старается создать для всех лучшие условия для творческого и учебного процесса. В нашем колледже имеется столовая с недорогими вкусными обедами, с разнообразным меню на каждый день. В колледже развиты спортивная и досуговая деятельность, а работают более 10 спортивных секций по различным направлениям. Ежегодно студенты ВППК принимают участие в различных спортивных соревнованиях республиканского уровня. У наших студентов есть возможность обучения на водителей категории Б и С. Поступив в наш колледж, вы не только получите востребованную, уважаемую всеми профессию и специальность, но и будете развиваться разносторонне, жить энергичной студенческой жизнью. У нас в колледже для самореализации студентов активно работают более 30 общественных объединений и кружков по интересам. Ну что, у тебя еще остались вопросы? Заходи на сайт и ищи на социальных сетях. А лучше приходи в приемную комиссию и поступай. Стань частью нашей команды. Дә, ити курдук аныга олар ити куяр ситиминен бейлери үйренер сиддерин кепсәтилер. Оттон жигинен колура билинги бар балыгыня хуага бите боллар ити олар бихеха мие келияхтер ите, биха скола бутыгар, манна бихеха тоскул культура гинигер келеннер, ытчаттары кытта, маннык бейті тымбудук иле көрсүйөктер ите. Билигин бу ақтан санаан ахар онна кепсир жон бутуттан бирдестере Борисова Лидия Степановна болар. Лидия Степановна бу маңнайгы 1906 сыллаққа бүтерен келбіт учутоллартан биддестері болар. Кені үйереген бүтерен баран келбітін кенне бу бейтін учуталлара учутала Надежда Меневна ыңыран ылбыт, онна мандык дебіт. Очолорго олық бу саңа қайысқа болар бит. Сүйірбет үйет оғыны алта састақ оғылары ылағын онна нұтчалы үйеретеген дебіттер. Оны же бұ хаңа олық бүлі бет училищетін кәннеттен үлелі кәлбет әдер кеге білден тұрар қайдағыра соғой бұд, ғырырғата ханабыд. Оны болағына Надежда Меневна оны соғытақ болбатаққын, оны бігі бұ программа бұ бұрайық тұғын бұланын, барылын оңырды бұд, оннан еқа салаятчың Парфения Никитич болу дебет. Иннегінен же оскүйен бұ қолыбыры Лидия Степановна бейтін олағыр әмее бәлие кәрчік кеме аспыт, қолыбыры хананды көрдіққа бұ оскуолаға кенені үйереппіт учутала, бұ үйерегін бөтерен кәлбетін кенне бір тәң маннық кәрдіске тұран. Үрдіға жүйдік тәңе үлеліхеннер Лидия Степановна Эме бу курдук ката сорто сколатыгар саңа кайысқаны сонуну сағалабыт жоннортан бидестері болар. Кене ол кеннеме бу жүйегелерин курдук эме хүрдәк албақ ситихиләк, көрүләк, истиләк, бейте этердәк кеhi болар. Кырдыга да оннук. Онтон билигин бей студия бытыгар. Сахар Республикатын үйерәқтәхінің историятыгар, бәле местені ылбыт, саңаны, сонуну, олыққа келдерен, қатас ортос колатын бастыңнар кеккелерігер доргуча аттаппыт, старостина Капиталина Николаевна болар. Бүгін бейеқі ғылжыттыр, Капиталина Николаевна күн серин көрдірбіт, оғыта Анастасия Спартаковна. Жере, қайдақ әтәй, қахан әтәй, қанна әтәй дебі күрдік. Мен ием старостина Капиталина Николаевна түрден алта хылваққа қатысқа түрәбіті. Хетті хылваға сковыны бітерем баран 6-12 хылваққа білі училищетігер үйеріне 10 үстәқ оғы үйеріне кирен 6-15 хылваққа бітерен. 16-лақ кыз кәбәйі ұлығығар себен көлге алынан распределеннен үлілі барар. Ол хыджан мен ағалатар ағабын көссен старостин Спартак Егоровичка 5 айын 12 күнігер 6-16 хылваққа ұл болалар. Онна 6-10 әтті хылваққа
төптөрө хатаска көһөн келен, алтон хетте хылвахтаныла мама хатас осколотыгар олох койкаңа дылы үлеләбите. Кини 11 выпустах мама оттон наградыта ден элбэх бу хорогара болу учитель учителей Варионов атынан көмүс медаллах академик Варионова да онна кини мама наха үлетигер беринилagata мен төһө бәйбин өйдүрбүнен книжный библиотека ден костак бутунна бәйте тоспас толвагата төһө даганы кини опыттак учтал болтун хин күн айы каз олорон эре хасынгаңы уругар делби белемненер эте онна да ол хагана бонна бу презентация игинден хок болвага ди олин болвагана олак каз бидди уругар оговоргар белемнен маннык туухунан гуаханан делбер хуйдан дифтон бөгөтөн уруйдан анырыктык белемненер эте мен болвагана ме ти Настя курдук осколага баппытогобун олох эрде аарга хорыйырга үйренмитим начальный класс учутова болорун быхытынан мама бу бихи үйөбүт үс кыргыттарбыт каябыт таганы учутал буотах олар эри бу кетники мен бу хайын СФУга онлайн үйрөкка кастагына лекция актым хим бир ем гена хананар өтөн келе турар бит жаны жекпин багарабын мама бу саха ол кенне агухан сетте хылбака үрдүк үйрөгө битерер русский язык литература ден сабатын ол кенне өр кененар тух хага программаны килдерге үлелер төрөбүт сагам ден учебник автора бид автораттан бидестере бу он бир выпухун тухары оолорун баралхас биддилерин өйдөн бөбөйдөн таптан бары көрдөхтөрүн айы үйөрө сыллы хичердилер хамай хылбатарабын төбүлүр же уоваттар келендер нар Капиталина Николаевна ден коен нар хылбатан аатыр улупулахан жаннар мен көрдөхпүнө бээлери уже эхелер окунан баран таа курдук этилер бир выпуха болбагана агыс көмүс медаллах выпустах онтон үһө бу хатасар тоскоотум тербитеп онна хамай бастыкыттан онно ти Лидиспаннылынна Изна Алексеевна Лын кинилер 6 летке алта хастарыттан оголору кинилер үлелен халабыттар ти Изна Алексеевна Лын совнун өөрөбүт Лидиспанна менар чугас жөгелилер онна билүү педучилищетен нар ахта ханы хиджерете нар көрсүһүлөргө билердерге бехет оңостон туран баратчы онна мен кенники баңылли хиджан билүүгө командировка бардакпына бехет ол билүүтүн береген педучилищетін памятниктарын карска төһеттерин бехет ыттарар эте нар ахта ханы хиджерете Ити билүүгө бары денестемин бу келин колобура каста дагана барбыттар ди. Колобура эйил сүз сылабит болланы кенилер тогуон беситинник үбүлейдеригер баралларын истәчибин Аида Зотовна де ола бетин масынатыгар олордон оннан жойдык билетергеле комфортабельна аяннан баралок каяндаганы комулдан бары хатачылар. Оны ти бу берине белемне жан катыскаларга көдөккө олок ончалы болан тиеллери битсеп. Онотон манна ити гудук та колобура ханан актар эбит боллакка катастан бүлүү педучилищетигер 16 кебидерер. Бу бир деребинеттен элбек батта. Олок мынык били тогунан көлүөненен баран инегенен эти хүрдәгы чүгәй кыҗыга даганы бихи педучилищені кытта себәс билигин даганы бысты хога ден эренекка онна Настя Анастасия Спартаковна эти кыҗык даганы гем ден хеп бу көлүөнө ситеме ден бар кихи мәне кихи лекция акпат ден төһө багарар билилек болокун сөп опуттак болокун сөп огынан барын билигин тердер
Билигин тем муле ол колбура этерге куяр нүңе, тох нүңе этерге кепсирге. Онно талааннада, онно били олок маннык эңеха өйгөр санагар эккер каңгар бар боланнада. Хеп онотон бихи эһиги бу Капиталина Николаевна кыргыттарын эмие билеби тоттон синдеребине боллак бит олахан да боллар. Ол хин эһи ситигитин эн колбура элбахт маннык көстөн астакын о же Настя бут Настя старостина дем болар ыллы келерген билигин да кетебет. Оннаттан ити үләгәтигәр иннек бәягыт солгутун искитин булан этеңе жагытыгар бу колбура катас нехилеген атытта. Аха, билигин онтан халгы өссө туактен. Аспыт сылгы болвағына қатасы сколатыгар келеһет жаммын Алгаска попечительский совет председателя болан талбан қалбытым. Оны олеген билигин үлләһе жабыт, онна мама атынан қомайы қойынекке хылвағыта мама бехеккерді ұттан торабыта. Скыз боламыт мама атынан ден кыра стипендия ден учредигім бұппыт, онна қатасы үйерінәтшілерден, чулу үйерінәтшілері Москваға ен баран көраққа билетергер, олимпиадаваргар кыттан келелерін үбілі бүт. Наха чүгай ити оғы сайдар үйіне төлөһүнден кыддыга даганы жактыр, онна солу ihe қалар бұт кеhe инегат атын үйетити бир көрі. Онан бу нехилек жонун атыттан ити стипендия гыдыгар мактанык бут эте, ол жаңа ол оголор көтөлө хүрү болой, бу дойду тебер сүрагар тиен, эбетер атын улахан кораттаргар тиен, атын жону, атын оголор кытта теңге кардылахан сайдар үнер артык көптенеллере. Мактал билигин билигин болланы биһиги эппитим курдук, бу биһи бүлү петүчүлүсөтүн бидербит жөнелер биһи мин билигин бу студияга күтен олорор кихим Иванова Сардана Петровна эме бүлү петүчүлүсөтүн битэх билигин катас орто школатын салаячы бир салаячы да болар. Küpüt galcıtım diyen kelle. Emiye bu emisketçi bagayı uçutalı edetiger barbut dihana bapun. Sardana Petrovna emiyetten uçutalı emiye sollak, beliye sollak istek ki bilgin epitim kurduk yine bu katas orta skolatın yörek kaysıtıbatın ürdetige direktörü sol biyatçı olan olarak. Sardana Petrovna Bülü petüçülüsünden tuğa derdekini. Tökehenen kündü körәçüler. Bu tügenden tuhanan minemiye kelen darbın katas orta skolatın kırgıttarbın училище adlarbın однокурсниктарбын. Уонна мигин истер көрөр бары учутал иделяхтери. Учутал кеннен идетик истеңник ағадылияқпын барым. Эти Наталья Ивановна ыйытар бапурогугар эппетир боллақпына марын этилди. Мен 10 класс көрінер тақпына Иванова Светалын бирге bir класс көріміп бит, оны bir парта олар өтібіт. Света кәлем баран етті. Сардана, мен жоным бүліге педучилище қайығы, оны өріне барыққа дейті. Мен болағына бұніне олақ библиотекар бола дейін, олақ болабын дейін жібітім, тоға дейті қына мен ем библиотекар, әме
Бу катас нехелеген библиотекатын себедисенен үләбите. Өрсылларга оңосто хыджар кияре светам инне дебитиге онна били олох крабыттан нар каттан били жон сыйга сурьярын, саңарарын нар крабыттан олох көннөрө хыджабын. Ол те олох хамар бар была Зебер тиди оны мен бүлүүгө үйөрүнө барабын дейтим. Та жону марастан ием каны сен бир олох барабын деммен светабын кытта тидибит. Жаре эти курдук эн кепсәңген бүлүү педучилищетін туһунан тугу көрөнө харык. Қаллан көк куярын тар ертті бөлөк. Қараты өйгөр мен кирен турабын. Учумп. Арай улуу төрөгөйдөк. Нөхөр тойгун истен мен хугынабын. Өрдөүдө аспыт, оғыс ас көйгүрүн. Қахаңере умнуллу бұт сехени. Бүгін мен манна истергедылыбын. Бүгін мен емейден келерін. Қахаңере қарылған артығы күрдүгес күрөте саба үммүт. Сүйтік от аларар халлан кырпаға. Семей сибеккелерін сик таммаға суйбут. Бұ мен әхелерім дойдута. Мен дойдум. Қас қаддым айы болабын. Бейм солбу. Қас ырқы айы мен қанда тиркелерім. Мен соқсолырым. Мен қою тоңуларым. Қас жоңычак кәннеттен, қас ырға бұйғыттан, әлбәк қысты қар ұллыбытын ұмнығытту. Мен оғыс ағым, атыңрас қарағынан жіктергі кәмчерие мигін тондуы. Кені кулун сона торбосыстана, олус сүртеммет, үгіз сыл сигер сыдыян. Арай ığıyetігер отоннабыт отона тупсыбык кадылы болбут. Қарала ұтуян. Отчолорго, бу қараты суғынура, мен атырбыт бұлтчу тәм туғынан. Кини ақса биллибет қоғын сырыларын, кини қаннары билбет баянайын туғынан. Аныжа кини кәрәбет кәпсәнігер кимнәқ кирдилер, номақ болдылар. Кепсире боларай, аны мен тоспынан. Соқ, атын дорғаттыр, атын кырыялар. Аймақ жоном, алға себет әхи чинчигит. Мен қатар батым әхем туяғын. Бұлчут берді болу дебет кехегет. Бұ дойды бар келен, туара кехиди турабын. О, төрөбіт дойдум. Бірастығын мейген, ұлжамен еккен. Біралғы олғын атыны әккереден, әйгіттен тәліхейен, ән чөңілік аласкар жедейбәтәк бұруйдыр. Биһиги күрәлнә олохпут кен хардыта, кеннинен кәхтибет үөрәккә үөрәппите. Ол иһин мин соолум кен сиринен барбыта, ол соолум мигин атын силдерге терпите. Онна да сылжан минейгин ахтарын, түйін түйілбер кейлерин күні сылыға бар. Үксыр күнлер үмі болар. Сана эверин мин татын сана бар. Ол иһин эн түбүк күн түбүк кынарым. Эн сырдык өрүгүн өрү оңосторум. Солбун саппыт күрүжүгөс күрүөтен силейен, билеген да барым, ол солбун салгым. Эмие сылжыгым кең сиринен тәләхейен, эмие ақтылған үретін ыллым. Үйне сайда тур, төрәбіл дойдуғын.
Же ити курдук биһиги бу берини бериякпит иннигер бүлү бет училищетін кытта тәңге үлелестебит. Иннегінен оттан бүгінгі берибит биһи куалаан дағаны бирге үлеләһәмбетте курдук болара булу. Ити бүгүнгү бүлү бет училищетін туһунан материаллары музейттен ыттылар. Жауны халгы кәпсетияққа ән отчатоғы кемген әмие ақтанағырға. Биһиги бити марын эптем курдук Светалын тиеммит тус по курстарга киддибит. Мен курс болдум, кини ие курс болла. Биһиги куратор быт Назарова Валентина Максимовна. Валентина Максимовна билигин даганы училищега, колледжга, билигин колледж сенаторар үлели хиджар. Олуста кере үчүгей кемнер аспыта биттер кырылыр кумактаах бүлүү коракка. Арас терехин, арас үле үйерек астағади, онны болдағаны бейге олыс чөй чуталардағы дебит. Мен білігін дағаны олық сақатылығар үйереппет Мария Ивановна Захарованы наға чөйдіғаныбын. Үрді ұзғуғы кейремен университетка кирен үрдүк өрәкпен үрдетинер бер сақатылын олусты чүгейдік билер әбеккенден қайғанан тұрардаақпын эте Мария Ивановна өңөтө диякпен бағарабын. Онна боллағаны бігіні өреппеттері психологияға білген дөләлі хиджар Евгений Романович, физкультураға әме білген дөләлі хиджар Мария Ивановна, Ирина Дедимовна бихеха нучатылыгар каллиграфияға үйрәппите. Онна математикаға үйрәппит учуталбыт білгенде үлелі хиджарын істәмбетеме олус үйрәбет Валентина Кузьминишна. Улахан ағардәне терердияқпен бағарабын мен бұл бігені үйрәппит учуталар бұтыгар. Келен ихер учутал күнінен. Кытанық дұробияны бағар емете, онна өліғатыгер, ситихилері, үлелергер беринилах студенттары биһи курдук оголору биһиги олох эдер оголор тиидахпити ити курдук үйеретен иитен такаян тахарар гытыгар уонна кынаттыыр гытыгар улахан мактал күндү учуталлар быт. Наха чугай истин ахты болла, билигин боллағына, Сардана Петровна Джонон Сергейтин учуталларына ағырдалайбы боллағына, билигин әйгин бейяғына ағырдалилер. Он истек қайын. Поздравляем самого замечательного учителя на свете Сардану Петровну Ивановну, которого любят все ученики. Женщину, которая является не просто первоклассным педагогом, но и самой лучшей в мире мамой. Женщину, которая подарила нам жизнь, которая всегда научит, подскажет, посоветует, как принять правильное решение. Желаем тебе безгранично долгих лет жизни, здоровья и благополучия. Пускай твой титанический труд преподавания всегда будет оценен только на отлично. Пускай любовь, внимание, уважение и благодарность учеников всегда будут лучшим признанием твоего профессионализма. С Днем Учителя, мамочка! С наилучшими пожеланиями, твои дети. Самсоновтар аттарын сүгер қатас ортос болатын коллектива. Билютяға Николай Гаврилович Чернышевский атынан профессиональный педагогический колледж коллективін атыттан. Мен әйгіне бұқа барығытын кәлен ер ұшутал күннен итетік істемек ағарделейбін. Бен тұспынан кәпсейт болаққа бұл колледжға 36 сылын преподавателін үлелейбін. Онна онтон сүйбе ғылын, кәнеке ғылын, начальный класс ұшталдарын білімней салаға халаячының үлелейбін. Қатас осколатын күтті себәспет Биген училище халаттан ағаламыды дия қойып, ол күрдік очылырға әдеркен олаттар, оны кіргіттар қата сосколатын бүтерен баран, бияға ұшытыл идергер уйылды үйрене келелер әді. Бұл олар ұратылыға дейін ұшытыл идерден жақшы бағылы бұд, бәбітін сайынлара бұд, онына бәбіт түрәбіт өйдіктер баран дөли бүттен өйді қанала келен
Hüdda şöydik bilemlenen üyelenen diplomların barachılar. Bilgin ehiyos kolatır, boğulortan lelihicer, uçtallar bağlar. Onlar aktarın aktarın bağırabın. O kurduk Gavrileva Oksana Pavlovna, Nuçetılın onunla literatуры. Uçtalının taharılaktı lelihicer. Onu tahın начальник классталlara bağlar. Ehiyos kolatıgar. Томска Аида Азотовна, Савинова Сарглана Петровна, Иванова Сардана Петровна, Астредина Айталина Степановна. Onu da Савинов Эдуард Николаевич физкультура учителінің үлелер, оны Томская Елена Андреевна үлелер, омық тылын учителінен. Бұл олар жақчы учител детін үшелдік бағалан, учителлар, онна школа администрациятын бихеребилин ылан үшелдік тахарлақты үлелерін істебет, onun үлелектәқтер дәетеден биги әрінер етебет, той тахына бары биги колледж күтер, училище күтер, ол үшелдік өреметтері. Холобур Сардана Петровна мен кураторынан үсілі бұғылелер боламын, кені туғынан әт яқпен бағарабын. Сардана Петровна бұл училищені кығыл дипломынан бүтер бет студентка, үсілі бұғармен группа бар, старостанын үлелер біте, онына тоқ бар, болар общественный үлелерге әме лидер еді. Ол дейін оты бұл үшеді үлелер бітін ихин болуы, сүрбі ұлысталардың кәнеттен білген кені бос қолаға директоры өрі қачысуатын үрдетер доғынаска сол бұячы ден үлелі хеджерін еттім. Онын бұл олар бұдықтан үшеді үлелі хеджалары бұл бігі үлебіт түрміге, онына қандыр бағар өрек күхата бәтін өреләчілерінен білдер кені үлетін қачысуаты ден. Onun bu üyelikleri olup görüsü duruba hicen üyelik ülelen ösü ve atın kördürün diyen etebit. Ösü bir aslında tükenmit var. Bu bilgini biterbit oğullar belirlerin oğulların onunla üretbit oğulların bir yaka yıkanlar ürettirirler. Bu hüdde Allah'ın bir yaka erebil bolar. Onun çeyiz başıyor da yaka hep toytakına bu bir yere erenen yıkallar. Oğulların. Bu oğullar gelenlere meçhul batı görenler. İki oğullar kurduk. Ona yörek hüddek tabdihillah bolanlar. Ona общественныйларға lider bolanlar. Ola bu Baytelina Степановна yakın bağırabın. Kene колледж студенческой профкомын üsülübüға halayın barda. Вот инегінен дебетін bu училище, колледж историятыгар бәтін атын кығыл көміс сұрғынан қалдар бұд студентка болар. Оны да атыттар, отын бары тағаны білден тұрар сүрді шүйдік әме өреметтері. Куратарды шүйдік білелер, мен бұл бәйім куратарда бұд, оны салайыр әддіқпіне студенттар бінер әтебін. Білеген мен халайыр сала бар, iki студент үйеріне хыджар, Хатастан, Габышев Алексей, оны Христофорова Айталина ден. Кенелер әме чөй баты үйеріне хыджалылар. Білен тұрар бұл дистанционный форматқа барамыд, білен тұрар бұл үлебіт үйерақ біт әме хүддәқ ұрақаттардақ. Ол да болылар, кенлер хем бір бұл үйерақтаны сетихеллер, онына тоқ бар болар общественный үлелерге кытталылар. Үддік тағымнақ тәрәхіндер бітереме кытталар, республиканскай, оны региональный тәрәхіндер бітегер. Онан мен әмекенлері индекетін көребін бұл үшігі үшсалдар тақсықтара ден. Түгеннен туғанан мен әйеға бүгін өсі санатықпын бағарабын, аны бей сылынан бейге колледж бүт сүз сағын туалар. Ол ата бейге сүз састақ колледж бүт юбилейне тәрәхіндері уже хағаланнылар. Ағая қонуқтағыда бейге юбилей сергетін тұрор бұп-бұт, онтан бұл келер неделяға өсі бәбіт тоқ бар ұрыт қойыт бітербіт выпускниктар бұт көмелерінен, үліхеттер көмелерінен қомылы бұт қатшыға оңығылы бұт. Учутал аллеета ден кере бәлие местені арыяры хеджа бұт. Бұл барыта 100 жыллақ юбилей бұт. Юбилей бітер ананар,
Онна да атын тәрәһиннәр элбәхтер, онно бука баһаасты кыттың диен мин эһигини ыңырабын. Юбилейне тәрәһиннәр аны 2 тыһынча үбе сылга боллар. Кулун тутар бүтәһигин диекки саска каникул сагана. Онно кәләңгече ыжыттаң, бәят учсалыгытын көссүң, бирге үөлемми тоголоргутун кытта кепсетең. Онна бу бирге үлелир үлебит турумун эме оңорсуң диен мен эһигини ыңырабын. Онон юбилейга көссүөкка диери. Де Валентин бирикки Валентина Максимовнаға биһи улахан макталбыт боллун, кини бүгүн ити түрдәг чөйдек дириңнек, ырытан, биһи оголорбутун, биһи жаммутун, биһи чуталларбытын, биһи бир дойдулаактарбытын, ити-ити кистеңнек, салаастык, жогастык санаанактыбытыгар мактанабыт. Оннаттан бу билиңи үйе болан куяр нөңө, кини бу эгердетин олох билетергерлы сылаас береске курдук ипитили туттубут, мактанабыт. Онтон билигин эппитим курдук Сардана Петровна бу директор сол буячыта. Инегинан билигин келер эме бу бүлүү педучилищетін бүтерен катас ортос колатыгар белие суоллаах истээх, хүрдээх очойдик, дириңни кордан үлелебит учутоллар тустарынан кепсээн ахарыа. Марын эпитим курдук, мен училищене битерем бараммын. Бу учутал идетигер, учутал үлетигер үктенербер, Ивановтар жекергеннере кылаттар олахан, Света үйрекка барар бар, меха ыян этикиллерен итже бар бута диякка, онтон үлебер кирер бар боллағына бу Света ете, Люция Константиновна Робына алтахастах оголору үйретерге экспериментальный деби курдук биле үлега баспытааталынан үлели кирер болан месте таксан мен ката сосколатыгар үлели кирбидим учуталынан. Онон 1990 сыллаактан сагалан оскола бар алын сүйөк класс учуталдан үлелен кирен бар бытым. Жонна саңа келбит учуталга оттон биллерин курдук наставник ден аныретилер. Мен наставниги меха наставнигынан Корякина Дина Егоровна болбута. Дина Егоровна бу үлелир бер урок ытар бар олус көмөлөр эте. Кини сүбе бөгөтүн берен уроктар бар сылжан, хайдах урок барыктагар көмөлөһөн. Бу сүрбе 5 сылтан такса мен алын сүйөк класс жуталынан үлләтәгәнди. Сөп Дина Егоровна туһунан кәпсир болахана кини чурапчы мугудай осколатын аксыз клаһын битерен баран бүлүп педучилищетигер үерене китбите. Онна 1971 сыллакка училищени битерен баран манна бияка катас осколатыгар үлели келбите. Алын сүйөк класс жуталынан. Дев хәттөн 74 сылларда улаттары уусу бу оголонан 2 сыл интернат баспытатылынан үлелиһи жыбыта. Онтон 1913 сыллаакка бу Зинаида Алексеевна көгөләһиннән Магадан Коракка пединститутка баран үрдүк үерәгән үрдетиммите. Да үерәгән үрдетен келләгәди. Онна 2 сылгадылы кене бериниле актик алын сүйөк класс жуталынан үләбите. Сеп бу Дина Егоровна 6 хастах оголору осколага үйретерге экспериментальный класс арылларыгар онны үлелеспите. Онна сақатылын жол класс көлелен кини сақатылын программатыгар, маңдығы класска дидактический материал, соруюга тетерет, оңорутугар үлелеспите саафтарынан. Инне гынан олох учитель методист тен наградалах. Сеп онтон 1997 сылаха кини бу Саха государственный университет культурология салатын битербите.
Онна де Вера Никитична Старкова ныкытта айы ыллыга программанан үлелеген ол проегін көмүскән де бу жокускөй куора салалтатын граныгар тексебите оны учитель-исследовательден аты ылбыта. Кенеси тихилері элбэх ветеран труда Российской Федерации, отличник образования Республики Саха-Якутия, учитель учителей ден белелеринен наградалардах. Оты бу Дина Егоровнаны этер боллаха кини культура өттүнен. Онна ыры тоюк өттүнен наха чугайдык ыллыр. Инне гынан ветеран сына наслега хатасы ден эме белелер. Да, белелер. Эти хамай сөпкө белетен астың кини Дина Егоровна хүрдәг үчөй ырыһы тоюксут. Онна бейтин үлелир кемигер ите кайыскага колобура бейтин кылаагырары болбакка катас музыкальный школа тыгыреме лок туспа соллар истәк кебет. Биригин баллагына беги мантан халгы Дина Егоровнаны эгерделир, эгерде ягастылларын истәк кайын. Убастабыллах тапталлах ажибитин, балтыбытын, саңаспытын, иебин, эбэбитин, қос эбэбитин. Дина Егоровнаны кадас нехелеген қалың аймақтарына аттырыттан бүлі улуғын педагогический училищетін бітербіт бүйоғын сылынан, жоғын белекемінен ис сүрекбітіттен ити-итик истиңник әғардалибит. Умсугуян ылбыт таптыр идеген үгіз сыллар ұсталар кәркенчәрі үтчаты ийтен өретен, бар білейген жоғыргун сырағын берен иләқтік, тахарылақты күлеләбеккен бұ үрдік нағарадаларын тоғылулар. Сырдық саяға санағынан салайтаран, сылайары білбәкке күйістәқ, күргөмнәқ үлі үйігер сылжыбық кыттан, бұ білеген бар өреппі тоғыларың астына кен тұтта санылар. Эн айылғаттан берілі бит бәяғар еңеріне сылжыр жоғырдарғынан, үйінер көліөне чешірі сайдырғар кыратычан өренәчілерін туғығар, сылайары білбәкке уғарабат тапталғын, болғымтоғын, кыхамнигін берен үлеләбіккер, бейгі аймақтар кен тұттабыд. Бағарабы түгі сүтüе баға саналарғын тетімнәқтік салғы толары оқын, оргүйер олық үйігер күрук манны күйері көті, керені керекси әтеңе сылжыққын. Әйеқа таптыр, убастыр кехбитигер, Дина Егоровнаға, жекергеңер чеген доробияны, баға сана бастыңын, үтіө сана үтіменін аныбыд, жолло холоғу, бары керені, үтіөні, ис сүрекбітіттен бағарабыд. Иппит өреппит оғыларын келер кескілдері үрдүү турарын туғығар, өссө де әрчімінен сылайбат сындағыңынан сөбе ама боларғар, тулалыр егеғар үтіө қолобур болден таңара алғығын аныбыд. Аймақтарын Семенниковтар, Корякиннар, Зинаида Егоровна Захарова, Андросовтар, Татьяна Константиновна Дечковская, Ирина Афанасьевна Азарова, Шабыевтар, Поповтар. Бирге вереммет доғырбутун Дина Егоровна Корякинаны учутал күнінен ититик истиңник әғарделейбет. Учутал атын сүгер туғығар, әдер әрчімнәқ саспытығар бирге алтыған, үйерен көтен, сарғылар санабыт күйінен үйеренмек кемметин олус күндітік саныбыт. Ән үйеренер сыллар бұттықары күрук инники, барыға бары актыбынай үтіе сүрәқтәғатын. Илыммыт идеген өрі тұтан өр сылларға учутал ден үрдік аттынан өр кемнерге әлір үтчаты үйеретен такаян кәлдің. Күнді кехбітігері еға, тоқ бары үчігейі бағарабыд. Қаханда санағын түхербәкке, оғылырың сиеннерің сетихилерінен кынаттанан жоллоқтық олар. Бирге вереммит доғыттырың. Убастабыллах таптыр маңнайгы учуталбыд Дина Егоровна ис сүрәқбіттен ититик истиңник учутал күнінен әғарделейбіт. 34 сыл аннара өттүгер эн ураты сыхыңынан, әяғас майгығынан, келбек истиң мечергігінен, хүлбе 2 кырачан 6 састағы оғылар сүрәқтерін сүйбітің. Дина Егоровна эн бихияға, білі кен артығын арыбытың, бары өттінен сайдылақ, біліләқ болынларден кығаллан туран, арас интелехіне уроктары, көрсүхүлери, терехинleri ыытан умнубат түгеннери беләхтәбитин.
Ол курдук биһи курук саныыбыт сааскы күһүңү пахуаттарбытын, кылааһынан фольклорунан, үңкүүннен, ырыаннан жарыктарбытын, хүрбэ 6 корда сколатын кылааһын кытта шефствабытын, пионер үрдүк атын сүкпүт күммүтүн. Дина Егоровна эйехэ истиңник сүгүриэбит, мактанабыт, доруабай жоллох бол күндүк ихибит. Катас орто сколатын одут үһүс вопуһун өренетчилере. Убастабыллах Дина Егоровна эйгин сүйөктәх бэйэм сүгүриен туран, қолжуктах бэйэм конкуен туран, учутал күнүнен эгарделибин, уанна барга мактал тыллары тирердербин көңүлдэ. 9 сылларга кылааһың оголорун керек гетигер сыһырары, музыка сколатыгар сиетен агалаңын, сандал саха инструменттерин оркестргар оңнёбуттара, элбэх тәрәһиннерге кыттыыныл буттара. Туз бэйң эмие биһиги ыытар тәрәһимитер элбэхти кыттыыны ылбытың туоһута видеоархивка көмүс кылаат болан сытар. Эн бүлүү педучилищетин бүтереңин, дирин билилээккин, ухулуччу жоғурдааккын, ухун кең толкуйдааккын, ураты тулурдааккын. Үгүһү билерге, үөрекке жулуурга, үтүөнү өйдүүрге үөретеңин, үтүмен элбэх үөренээчилерин үрдүкке талахан, үөрек бүтерен, үтүө үлэһит жон болулар. Эғардені кыдары Саха Республикатын культуратын үтүелэх үлэхете, кадастагы оғы искусстватын осколатын уһуячыта, сандал народ инструментларын ансамблын салаячыта Анна Титовна Семенова. Talaz, hüngrar goyan, kadın makarı, sipsiye körsüher, alıp da kalas, argıstan büyün. Oğosas tügenlerin, min sanan kelli, o kırasıl can. Alas pınergiye süreri, sütüdo sürekten oğosas günlere, lıhtarda konular sibekkiler, lıhtarda konular sibekkiler.
Ütüyordu sürekten Oğasaz günlere Lıhtarda konular Sibekkiler Lıhtarda konular Sibekkiler Lıhtarda konular Sibekkiler Учутал ден үрдүк аты сүгө хаджары үтүө жоммутун бейтин ырытынан агардалаата хата сортос колотун музыка учутала мелодист Николай Андросов. Иги көртөтөн Николай Михайловичка мактанык кайын сүрдәк истең ихрәк ырытын бу бүгүнгү бихи ырытынан бихиги беребитин кергеппитигер онотон бихиги беребитин халгыбыт. Бияка марынетен аспыдым курдук осколага үлели келбиппер. Эти бүгүн актылан аспыт Зинаида Алексеевна Громова, Капиталина Николаевна Старостина, мен маңнайгы чуталым үлели хиджаллара, Дина Егоровна, онна кинери кәккелерігер өссі Галина Савишна Слепцова үлели хиджариде. Галина Савишна үлелерин көрөммүн мен олус ден сөбүлүүрүм кини оголорго сыгына олох аламагай иели сыгыннагыды. Уонна кини веренечилере бээлерин көрүнер, салайынар буоларга үйренен таксаллара. Галина Савишна бу 1994 сыллакка педучилищені бүтерен келен баран бир сыл эбен бутайттайга үләбит. Онтон де биге школа бутыгар 1975 сыллактан алын сүйек класс учуталынан үләбит. Кини түрден 5 сыл устата бу биге школа бутыгар үләбит. Ол сыл эти түрден 5 сыл ден эттекка дөбөңгүнан баран этиче элбек сыл устата билден туран элбек багайы үйрәтнәчени үйрәтен тардага ди. Марын эпидим курдук Дина Егоровна экспериментальный класска 6 састах оголору үйрәпип боллагана 1 сыл үйрәтелләр сөп. Онтон салгы де подготовка курдук. Онтон же салгы маңныгы классы кирер булактары ди. Же ол бастыкы ол кылаһы Галина Савишналан үйрәппитебит сакалы кылаһы. Вонна же ол 6 састах оголору ылан үйрәтен тардага ди. Ол кенеттен же Галина Савишна нучча класстарын, ол да нуччалы саңарар нучча тыллах оголору үйретер класстарга бу үлелен келбиде. Бу класстары олус элбэх хатас олохтоохторо үйренен тагыстактара ди кинеха. Онна итеппетим курдук олус көрсүө семей, онна бээлерин сөпкө салайнар ого болан улатан тагыстактара. Сөп, анан Галина Савишнаға әмие улахан мақтал. Кини білігіні көрі оларар болуқтақ, онан кинеха ити істің әғарды. Эти кырдык эн Сардана Петровна этени харбытын курдук кини бу катас нехилегер олох сакалы нехилекке нучча кылаһын үйреттәнди. Иннегенен онна кинеха колобура маннык жие кергенинен үйренмет оголар элбактар ди эпидин курдук Ушкановтар, Таран, Нина Михайловна оголоро диби курдук онна этен нахачидик сөпке белететин. Кайда кара Галина Савишна оголоро манык тыаха уа улахан тугауак бейлерин жаханан болохко сөптөк кайысканы булан биле наха үрдүгүрделерге болбатак, аллара болбатак, кайда кара манык сөптөк кайысканы булан бу билиңин ортотунан көрөнден эме чүгөйди. Булан бейлерин жаханан бу бейлерин булунан үлели хыджар оголор элбектер. Бүгүн Галина Савишнаны эме эгерде тонатыгар ыңырабыт эгерделер истекка. Күндүдүк саныр күн күбей иебит Галина Савишна. Эн көк кырыска көлехейен түхен, орто дойду айылгатын эйгетигер,
Үрдүктен этитилэх учутал жылгатыттан қарыс қалбарыйбакка, сөм быкпакка, иелэх ағағыттан ылбыт тапталы сүрәккар итен, үйелетер оғыларыгор сырдыгы үтөөнү түстен, олоққа білімнәқ үйренәтчілер тахар быкыттан бейги кен туттабыт. Үйренәтчілерін убастабыллара, болғомтолоро, тапталлара, эн олоққын куру карылладын. Сирдәғы олоқпутон кулун оңорбут, остубат тапталынан бейгini иппити ебитигер, әйеға сүйөқтәқ бәйебіт сүгірен туран мақталбытын тердебіт. Бағарабыт күнді кехебитигер, чугас жонун тапталарынан сыжайын, алгыс тылгын ытчаттаргар анан, билигин көрүүгүн кенчәри кескиргер берер, айқал аргыстан уруй жөхөр жүттен. Күнге көрдөрбүт оғыларың, уанна кинелер жекергеттері. Же ити курдук кине оғылары ғардыләтілер. Уанна билигин кине Галина Савичнаны олық ырақ дойдуттан. Биги сорок бутатын санабыт та тейбет дойдуттан. Кытайттан кини үйреппит үйренәтчите. Күн бүгін олық кең әйге ғахыджар. Сақатын серенері болбаққа биги бұ құлыбыра Россия государстватын бұ нороттар иккерділін ардыларынағы үләға қамнаска, сайдыға үйінуге, бейте тұспа соллақ естәқ, тәрілтелердәқ, бұ құлыбыра бәчәйттір, кәпсир-ипсир дөттігер, тиксihиннертир, алтыхыннарты дөттүгер, хүрдәк аямнылақтык, дирим корутулақтык, үлели хыджар Мира Ушканова әме білігін әғірдігітті. Үтек ехенден, мен атым Мира. Бастығы класстан мен қатас орта школа тегір өремітім. Кәлен Коракка ЯГЛ, және Кутский городской лицей ден школаны бітербітім. Кәлен факультет иностранных языков, английское отделение, переводческое отделение бітербітім. Ол кәнеттен Далянский университет иностранных языков тенеме кисуряқ маманна Далянға Қытайға бітербітім. Ол күрдік ол сағаттан 2004 сылттан бұманна Далянға Қытайға олара бұд кәргемінен. Бүгін түгенінен тұханамын күнді, тапталлақ, убастабыллақ, Галина Савичнаны ититік істіңнік ағадделекпен бағарабын учутал күнінен. Бағарым әті сақал мағын күрдік кытанық дробияны ұғын жаллақ алығы. Оғаларын, сиенлерін, қос сиенлерін, өрі үйерді тұрдынлар, барта чөй болын. Мен әйеқа мақталым, оны тапталым, мұңыра соқ Галина Савична. Әйеқа олаған мақтал, ән мен бастығы учуталым болағын. Бары үчүгәйі сырдығы кәріні бағаран туран, әғаддені кытары Мира әйәні кытайттан. Жәйті күрдік. Сүрдәғ үчүгәй істіңі хирәқ әғаддені етті бет. Білеген отын өсі Галина Савичнаны улу арасыя биремие улахан коратыттан. Тыктанар убастанар, жон сана өйгер санатыгар бу Россия сударыстыбыта ден тугуй дени билекка багардакка тиер Санкт-Петербург коракка олорор, үлелир, камсыр, сайдар үйнер, Иржина Билчусова эме бу учуталын хүрдәк учуйдик сыластык санан туран бу бейетеме куяр нөңе әгірдетін ыппытын истеген. Дорогая Галина Савична, от всей души поздравляю вас с Днем Учителя, с этим замечательным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии, сил, всего самого-самого позитивного. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо вам большое. Де эти курдук улу бүйөтүр коратыттан беге наха жүгей истин әгәрделери тутту бут. Галина Савична кырдыга даганы бу бейтин үйреппит оголоро эти курдук андойду арас муннугуттан әгәрделерин ыттылар. Онны билден турар эти кыргыттар гытта, эти әгәрделери гытта Галина Савична маннолорор үйренәтчилер эме эти истин әгәрдәгә гыттыһаллар. Жебилеген мейін тула хүддәғі жүгей сәргәқ
Бу оҕо саас жоллоох күннерин, эдер саас элеккей эйағыс кемин биирге харбыт, күн бүгүнгө дылы бу чааска. Бу кемге дери теңге хылжар доғыр жон келлилер. Аида Зотовна Томская, Саргалана Петровна, онна Эдуард Николаевич Савиновтар. Тебилеген бу биһиги биэрибит оттон бүлү пиет училищетін туһунан буоларын оттон биһи билеген билетергерлы чааһа буһа кэпсээтибит. Хүрдэ галбак бу көлүөнө жону кытта кэпсэттибит, куярнуңу элбак агарданыллыбыт. Онтон эхиэха же бу билеген киирбит үтө мааны бу биһиги катас нехилегер эмие сүрдэ үчүгэй дик үлели хамсы хыджар учуутал жоңго. Бу бүлүү пиет училищета диэн туох солталаагы кахан этей, кайдак этей. Ол ырах 1906 халлаакка биос коланы битерен же үерекка бары болла. Мен подругабынан коракка ягуга киректәхбин. Туттарса, онтон арай ием маннык туох агалла заметка. Жонны билүү педучилищета бар, онно барыкка хөп дейди. Кыраттан агалыкка дейди. Мен аны бэм бу катаска олоробун эрәри кийиним түспүтсере билүү. Ол хин билүү кораты көрөкпүн ажахай багарабын. Жет олгуна мен жоннор этеллер же оннук ырак бугара тюрьма без шота чедра индиллереген. Ол да боллар мен онна бардым, онна бир подругабын Саргалана Петровнаны көчүйдүм. Барыкка же. Ким харазова билесте. Давай дейти бит. Уллыбыт, онна уллыбыт та барды. Тийди бит. Арай түспүппүт. Олох. Чугай арай таз жебе. Светофор егин бе. Мен туга төһөрөт дырага тиебин жаанабытым. Оннор күчөй кора тебит арай. Ты жеминде астынны бит агай. Бир жылга баран түстү бит. Катастан төрүттәк Клара Захаровага түстү бит. На чөйдүк бейни көрүстө же оннолорун үйренди бит. Туттарысты бит. Кейди бит. Эмен ардам истилер атнатын группага. Мен курсум халаячыда Кондакова Ульяна Федоровна, Саргалана курсовода Евгений Романович. Жонлук үчөй байдык үйренди бит, 4 сыл. 3 сыл, ха. Үчөй байдык аста, ол үйренмет сылларбын, чөйдүк ханыйбын. Келин бу үрдүк үйрекка үйренмет оғларбын қаддары, наханлык жугас күрдүк болбарақтар, меха ол гынан барын тебилүүгө барын үйренмет оғларым олох. Билингенге дылы билсе турабыт олох. Меха манна жугасты хатаска келе тураллар, группа дери биппет, барларын мунню буппыт, барларын антымантан булан школаларга рериен еген. WhatsApp группа дери биппет, оны чөй байдык билсе бит билген даганы де көрө олар бегини. Вот, онтон теб үйренем битти бүт. Онтон же үйрекке туттарса бардак бит, үрдүк үйрек битер. Же барды бит, онна кайдар эче туттарсы баты бит. Тогоры кийбети бит, тух комсомольский тугунан улан канны гиталлар, донны гиталлар, онны тийди бит. Ус маягананны мара көптен жерге. Тийдим де бир магазиннак деребинеге жолго жиктерге айтым агай хобус соодо бир жегоробун коскода хогото туйбат кеондук туспа жeenилан анан бистилер. Чонда ме туспа историяда бахам олгадан баран интерегене жен арай 1 сентябрь болла. Жем түнүкпүн шторадан арая баттатым, ара көлбүтүм кар түспүт. Кар түспүт аны кайдак барабын аны басуношкалакпын көмүстэх. Онто катанны үлехеттәхтер Николай Мартемьяновтен катастан олохтох. Ол кихи мандык дорожканы чөй байдыгылан хиппидден кебисте. Же оннук же баран үлелен, онны 2 жыл үлелебитим. Онтан төттөрү бу катас бар бээмдерибине беркелен. Күн бүгүн ердил үлелей жабын. 10-чы выпустахпын. Оглорбун көрүп көрсө билсе турабын.
Онна однокурсником Эдуард Николаевич, мен подругамын кытта бирге ыл болбуттара. Онан олық бары бирге үйен хеттес битинен хиджабыт. Онда бу күн бүгін дағыны бирге де наха жүгей. Білеген болағына Аида Сотовна тон хүрдәғы жүгей маннык тоқ анығы олық маннык тахымығар түрденник особенно бұл техника өттігер сүрдәғ сыстағас кеге. Енегінен кені бейі бұл өліксөй лунға мелодиятыгар бұл бәйтін үйеренбіт кығатыгар анаммыт ырыяға ырыянан доғуоллатан бұл бәйтін студенческай олығын көрдірер материалын көрі қайын. Ерек қабиліге тардыған, үйтіға сырдық қақыттыған, кәлі бит бүлі бүт қорадын, кәскілләқ қиғатын білігер, бәс чағда бұйғар дуараяр, eder saser çimne hırata Kien bülü yere gerin ırar Uçutal yüreğin kıhata Elbekta sılları uğurdan Eyeğes ve yeğit köstüğün Çatı oy bu yüreğet Uçutal yüreğit canlar but Desçakda büyükar duarayar Eder saz erşimle hırata Kien bülü yere gel yürüyor Uçutal yüreğin düğada Günten künyüne bit sayda büt Ütönü kereni ayabıt Keskille hideni bahılan Könçeri ıçatı itebit Desçakda büyügar duarayar Eder saz erçimle ırata Kien bülü yere ger ünürar Uçutal yüreğin kıhata Kien bülü yere ger ünürar Uçutal yüreğin kıhata Же, ити курдук, ыры атылыгар доғуоллатан эдер саас элеккей күннерин, кере белие кемнерин Аида Сотовна мин санабар бүкүнгө элбек киеке беле коңордогу булу мактаны кайын, наха жүгей ырыя отон Алексей Кириллович бу курдук сакахирин элбек нехилектеригер, улахан терилтелеригер анабыт ырыаларыттан бирдестеригер бу курдук сүрдәгы жүгей клип оңоллубут. Дебилигин бу дике кайябыт, уанна бу Аида Сотовна наха чейдик сыпсылас карагынан көрө-көрө мен адда курсниким Эдуард Николаевич жүйөгебин Саргыланы Петровнаны кергениланы бу же уот теринен оголонон уруланан бу селис мудуктардан катаскалар оллар диен хүттәгы чейдик хыласты кетти. Якырдыга даганы сайбынаптар бу биһиги катас нехилегер эмие биллер көстөр. Катас нехилеген
общественный ологор, бу биһиги туску культура кинигер Эдуард Николаевич Петотолох бир бар суох артыспыт, үңкүһүппүт, отон иккен сабынаптар иккен спортсменнар, кенелер катас атын бу Аида Зотовналыын эмие бу осынын үһүөн спорт тетекка кенелер аттарын элбехте аттыр теннис да боллуун, дуабат сахмат да боллуун, волейбол да боллуун. Тети курдук. Онотон эһиги бу эдер сыджан бу ейи сырдык, хамай эйилертен самай сырдык сылаас ейини тапталы билбитжан. Эһигеттен билен турар бу педучилищені төһөрө сыластык, төһөрө чугастык саныргыт болла. Онтон хагылы кайнар. Онтон мен агуан алтахаллака армияттан от ийгер калбитим. Онны уже үрдүгөрактар ке бардыгар документ алан битенер элдерете. Оны мен баланы Хабаровскайга барар баланы агадым физкультурныйга. Тентон те быйыл билелемер мен барам дем амыр такына атахым Валера билүү бола келен. Билүү тапи училище килемарым битиремарым вирака үрдүккө кирерге олох үлгөталагы анан училище киленер не кадетлер эдебита. Аны мен ол бихыбын мәне үтем да демен тамарыспын кытта документ битен комуяксан киен туктара эсибит. Тонтон хами туактабытым дем бу билүү педучилище тигер вереммет. Кере атын билиге такайбыт күнде учиталар бүтін. Учитал күннен итидисini кагардылыбен, барыбын кытанагдыру бені. Онтон училище жанын ол үле дета субботниктар, туактар боларлар да стройтратерге икките бара жипыт. Онна оланы икки сырыбыты, эбастыкы сырыбытыр үлеләмет путевкаламыт Ташкентке баран күлейден келіп бет. Ташкенттен келіп бет. Ондан туы кесе қойатын кергенмен кеттанны бесейіп бет. Амбастан. Училище вернеден. Ондан концерттерге туаққа бардыр кеттері дебет. Ондан амбастан саргыбын кеттол концертка үңкіләбет. Мен де курска үйренметім, курсым салаячта Евгений Романович, білінгәңідлі білсия жабыт. Она үйренмет оғылар бұдың күттәме білінгәңідлі көссүйәбет, арас ұлыстартан жаллар. Она үйренмет учуталлар бұдың ақтабыт, күндедік саныбыт, нағачыдық саныбыт, убасты быт, онна кең туттабыт кендері көрінбет. Білігін дағыны активны диккітті хаджалар. Бұ Зинаида Алексеевна Громова мен әжейдәтер әжейім болады кені білуге ме үйренмете, оны наға чөйдік күлі үйері нар кәпсәтчі, доғыттыры бейхеға жебітер кәләтчілер. Оны тұн көріммен кенені соғылым батығамын, үтіктәмін, әме білуге үйерінер наға чүгейден санаға керемін оны тұттарса бар бұта едалы. Оны кені Зинаида Алексеевна Громова бұл учуталыға мақтарыл ден бәйті айбыт қоғанын ағықпын бағарам. Біліге көріге ұғыятчы, үтіуіға кераға ұғыятчы, күнді жаммут учуталар бұд, өйттен сүрәқтен сүппет, ихирек сығыңыт, тус олықпұт оңқылын тухайын бербет, мындыр сүбәғыт ихін, ити икстен мақтал. Ағуан тоғысыллақы бітірамарамын, дойды бар бір өл үлелемарамын қатасқа кәлбетім.
Анна амбастан Лев Александрович ингран учтол университеті кöyünde великий ланды дебитер. Олох вериннен кәлбетім. Атын үсіл начальник кластерга үлерен барымын тұрыш үстал бұл бұтым. Антон болғаны білген күн бүгін аңырлы физкультура учтолын өділі дебін. Антон бір практикамын мен бар бұтым. Қатасқа Лидия Степановна эти эпиттерин кыды эпиттере нулевой класстен 6 леткалар. Onun balana naçı olur kıpkırlar. Sürü kataydanlar. Utiyar kostağlar diye içasinden. Ağırlar gün. Ondan miyaka küskemi bu diye Lidia Stepanovna, Dine Gorovna, Zenida Gavrilyevna, Alexeyevna. Hitler olab küskemi bu onu miyaka kurartınam kim Galina Ivanovna Толстякова haddi. Allah onu vallahi ne kalan urok parhidjar, urok bütün kendi oğullar bütün ataran baram, şövadık oğulların mandık oğullar tefsir, biharar, bu mandık maminga mandık Tuhan'ın teologisi, bu mandık yan olakan sebep aman bol bitiyor. Onun için uçtanlarga olakan maktan bindirdi. Эти курдук бу хүддәг үчейдик бейләре ханан да көддәккә төбилеген Аида Зотовна уны Харгалана Петровна бу ого хас эрдәктән күн бүгенгә дылы бир әйгәгә бир тыңга тахымга җарҗаннар эти курдук кепсилләре кепсетелләре сәһәргилләре тон бүтән бир киһә булды дип аллага ди. Онытын бу бери буларын быгытынан бу берилибит кем кердис быгырдин ха чөйдүк ис-сүрәкәттән сырдан туран кепсәңге тигәр мактау онна эһиәкәттән бүгенге көнгә кәлән бегене гытта бирге булгы кытыр мактал бәягат бу олох кутугар анан бу миене ден үлели хиҗер идәгә тигәр бериниләхте үлели хиҗер гытыгар эме беге бу колобра үрәнәчләр бу туактарын төрөп биттерин эһәләрен бәйләрен аттыртан эме мактал бутын багыбатын дерде бит. Оннаттан эме ягас әгәрдә тонатыгар кире бит. Тапталлах кыспытын, балтыбытын, эжибитин, үсого амара хаетин, сен кыз эяга себетин, Аида Азотовна Томскаяны, бели кен артыгар кенчәри үтчеті угуяр, сирдир, учутал идетин күннен ис сүрәхбититтен әгәрделибит. Эн муннюммут билигин кына тоңостон, оскола баруогун атыллабыт кырачаннары үйретен такаян, Жон Серге остубат макталын ылык кынылагын. Күндү кихибитигер багарабыт кере, сырдык ологу, сүргени көтөгөр кескилләк сананы, санабыт санаң сатанаргар, толкуйдабыт толкуюң туоларгар, оголоруң, сиенин сылас тапталларынан арылатан, жоллох ологу олороргор. Айбыт арт ойнаган Азот Иванович иппит хирек яң Людмила Михайловна бирге төрөбүттерин онна кинилер жекергеттери. Күндү учуталбыт Аида Зотовна. Эйгин учутал күнүнен алын сөйөк кылаһы быйыл бүтербит вупустар аттыртан ититик истигник эгерделибит. Ияли ихирехтик кыһаммыккар. Биги үерек битен ситиһербит туһугар беринилэхти күлэлээбиккер мактанабыт. Хасбидди оготалаана сайдаргар сатабуллаахтык салаян, ыян керден сүбелен бербиккин күндүтүк саныыбыт. Эйеха күндү чуталбытыгар тух бар үшүгейи сөл ологу багарабыт. Эгердени кытары үереппит оголоруң, онна төрүппүттер. Убастыр учуталбыт Аида Зотовна. Учутал ого аймагы улуу сылга хайыһыннаран үеретен иитен иһәччи ого дуухатын инженера болар. Биги дуухабыт инженера эн Аида Зотовна болагын. Казбидибитигер болгомтолоохтук сыһыннахан, казбидибитигер сүбе ама болан иели ихирехтик сыһыннаһаргын биги астына белетибит. Айылгаттан айдарыллыбыт учутал болаңын өркемне ката сортос колотыгар беринилэхтик үлели сылжагын. Үрдүк жол күнделес көңүлүн, үйебит сүрәгін сырдыгын эн бихияха берергер из дуhаттан мақтанабыт. Өссе де өркемнерге духан сылаһын, өйүң санаң чыпчалын келер кенчәрит чакка береңин
катаспыт сирин кайганар ыччаттарын үеретен үйягын ухат дирин макталларын ыл. Учутал Самсоновтар аттарынан катас орто сколатын 2 класс öğrenetçilere онна төрөппүттере. Убастыр иебин, эжибитин Сарглана Петровнаны, күтөппүтүн Эдуард Николаевы, учутал күннен ититик истиңник, ис духабдыттан эгерделибит. Айыларттан айыллыбыт аналгытын толорон, оголору чөл олокко кең билиге сирдигит, талааннарын арыягыт. Өркемне катас орто сколаты көрүлелен, элбэх көлүөнү ыччат макталын ылыанылагыт. Күндү жоммутугар этеңне болууну, кытаана хыдоробияны остубат тапталы багарабыт. Эгердени кытары кыскы тулияна, онна Татариновтар жекергеттере. Наха чугай эгерделер, үйренәтчилер даганы, төрөпүттер даганы, бирге төрөбүттер, аймак биле жоннор бүгүн биһиги берибит геройдарын кытта бирге болаларын белете эгерделер этилиндилер. Онтон билигин кепсир биһиги эдеркен учуталбыт. Идени талыга төрөппүтөр ола, кини ологун кардыыта ис коона улахан суолталагын тугута Томская Вилена Андреевна болар. Вилена Андреевна билигин бу төрөбүт, үескәбит, нехилегер, осколатыгар, бүлү пет училищетін кенниттен келен хүрдәг чөйдік бейтемие, бейтигер бу сөптәк сулу тобулан улахан класс оғыларын кытта үлели хыджар, кенеттен бу бериге белемнене хылжан ақтан аспытынан ханатаққа кені әттәққа бүліге үйремет, бүлі пет училищетігер үйремет сылларын наға әме істеңні кехерақтек, чуғастық саныр, онна қаз бірді студионға, қаз бірді үйрене келбік кеға инели істің сыған бар әті ден білген мақталын әтер. Кені бұ бүлүгө берене хаджан практиканы барарыгар даганы осайнан колобура класска кайдак кирен үйретеригер улахан суолталак уроктары маннык билиини ылбыт үйрагын кыхатын билигин даганы бу колобура онна ылбыт билибин, онна ылбыт сатабылбын билигин уроктар бар туханабын. Ого жону сергени гытта 6 бар олеме тухалыр ден кепсир. Оннаттан өссө алгы кепсир боллакка эппетим курдук бүлү пет училищетін битерен баран колобурати мағын ақтан харбутум курдук сақа салатыгар элбэх киһи үөріне киререте. Онна колобура бүлү пет училищетін битерен баран алын сүйөк класс ве учуталары болбакка ти Вилена Андреевна колобура омуктылын учутала. Онтан мен билигин кепсиякпын багарар кихим бу ката сорто осколатын онна катас нехилегин бир бар соқтумус туттар кихите педагогическая наука кандидата саха сирин суруячыларын союхун тилиене ине керген эбе жүйеге хүрдэ қалбақ оғылыру бу наукаға чугахаппыт, науканы кытталтыһыннарбыт, наука кең әйгетигер, дирин әйгетигер киллер бит, дирин кордуулаах үлелээх Оксана Павловна Гаврилева, Попова, эме бүлүү пет училищетін битербит. Кини ол кеннеттен бүлүү пет училищетін кеннеттен бу улуу нучча тылын ухуярга Саха государственный университетыгар үйренен, онна ме бүлүү пет училищетыттан ылбыт билиитин сатабылын дериңетен, өссө кеңетен бу колобура атын предмекке тустаак үлага кирен. Бихекатын бу катас орто сколатыгар тарбакка баттанар бу сиддәтчи элбэх веренәтчиләк, элбэх сүгүрүячиләрдәк бу сүрдәк үчүгей бәйте беле суллак истәк учуталар бытыттан биддестери болар. Оксана Павловна Айсана денатынан кепсәннәри, сәһәннәри суруян оттан этен харбытым курдук
бу суруячылар союзтарын жилене кини биһиги бу тускул культура кийининихинен ааптардары кытта үледен бырыйакпыт бир эмие хамай бу колобура чугастык ыкса ылсан үлелир киһибит буолар бу бэҕэһэ күн бэҕэһэ бу кинеха учуутал күнүгер белек курдук кини биһемие бу катас ортос колатын эмие учуутала кинини кытта бир кемге үлелэбит Саргалана Николаевна агытыгар кепсен бу аныгы үйяга билинги кемге бар көстүүнү ырытан суруйбутун Саргалана Николаевна кепсен ааган колобура Тетим радияга бүтүн республика жонун болгомтотун ылла бертелбек хонно тута элбек жон бихека бу кепсен жайытын бу кепсен хамай кемигер биреметигер сурулубутун тухунан карда тыллар келдилер иннегинен бихи түгөнүнен тухунан Оксана Павловна бутыгар Айсана бутыгар мактаныакпыт эте кини колобура бу бейтин түбүктээ олетин быыгар бу сүрек дуha воскулаңа оңостор суруюларын бейтин оголорун боллага де суруячы айымнета кинеха оготун курдук болар оголорун бу бияка тускул культура кинигер итегайен бихилибитигер берен атын бихино кеңейгега тахарарга кыхаллан торон үлелибит оны таханан Оксана Павловна бейте талан тарбактаак хүрдәк истеннең ис кая багарар көрүңүн кыя кото тутар кини сакалы колобура уруккуттан келбит үгеһи да батыхан истенер кини истенер билиңи колобура огуруанан бысапкынан да кергетиге бар хүрдәк айымнылак бейтин ологун күннәгы ологун эре болбакка бу олорор ологун сүрдәк чөйдик сахалан нардан айылга бербит таланын олоққа киллерер бир жикти кере кехибит. Оксана Павловнаны эти курдук кепсен ахарбытын көңүллән оннаттан бүлүй пет училищета манны курдук үтүө үлехит бу билилэх көрүлэх үеренәтчилэгинен студеннагынан кен туттара болу ден эренебит. Онтон бир эмие бастың өренәтчи, әргитчи талан. Ылсыбытын ыпсарар, туппутын тупсарар. Бейін әйлегеме бір таптыр кехібіт. Анастасия Дмитриевна Ахлопкова бұл педучилищаға, бүлі педучилищатығыр әме бейтін атын қаларар кына бұл кіне педучилищаны хүрдәғ үчөйдік бүтерен отличник болан кыхыл көміс кыхыл дипломынан битербит Анастасия Дмитриевна билигин катас музыкальный осколатын ого искусствотын осколатын бир тутак кейте кини бу эме бүлүтәгы бет училищага үйренбит сылларын бу мин билим көрүм сатабылым төрдө төбөтө онна сытар осбеем отон үйренбит оскола бар ылбыт билибин көрүбүн онна дириңетен онно кеңетен, онно мен бу ого бейем улатан, бейем туспа көрүлэх кихи болан келбит, болар бар төрүт урбут, бүлү петучилищетигер үйренер кеммер, мийин үйреппет учуталар бар, макталым улахан ден, бихиги бу берини белемнер кемметигер эппите. Билигин бихиги мие әгәрдә тонатыгар киремет Оксана Павловнаны истин ихирак тылларынан әгәрдәлир, әягас тыллар истеккайын. Нашу маму Гаврилеву Оксану Павловну поздравляем с Днем Учителя. Желаем хороших, благодарных и любящих учеников, успехов в работе, крепкого здоровья и больше радости в жизни. С наилучшими пожеланиями семьи твоих дочерей Валентины и Сахалины. Дети курдук Оксана Павловна билигин соғытақ бейті күнтен күні булан ылбат түбіктәк сеннерден үйерер үтөкен әбә болар, ие болар, onun için әғірдені ылынық қайын.
Онна бу биһиги бүгүнгү берибит сүрүн темата бу бүлүү пет училищетыттан кынаттанан курсунаннян олоққо бейлерин суолларын булбут биһиги кен туттар учуталларбыт тустарынан берибит бу эгерденен түмүктенер. Оннаттан бүгүнгү берибит хамай биремие каннык багарар биһиги быһа берибит тигер бар эяга сагарда ден туанатыгар киребит. Ол курдук бүлүү улуухун кампа орто школатын тыгынча 990 сыллаакка бүтеребит класс бейетин учуталын кайдага агарделерин истеккайын. Көндүдүк саныр маңнайгы учуталларын Сахар Республикатын өрегаритин туйгунун Ирина Васильевна Иванованы учутал күнүнен истиң ихирек эгардебитин тердебит. Кең билигин көрүүгүн огаймакка диригни киңереңин, туз колобургунан кихили сыһыңынан иитен, керени тенитен, айы санаагынан салайтыран, баргынан сооккунан көмөлөһөн, каяды түбелтеге өйөн, сүбелен, үеретен такаян, үеректенер үрүтүн билбиппит. Күн аксын эгиттен саңаттан саңаны истен, элбеге эбинен, иңнибекке ағар суруяр түргенник соттур толкуйдур болбуппут. Билибит көрүүбүт кеңен, сатабылбут жогорбут сайдан алын кыла сүйөгү бары тутуспутунан ситихиляктык түмүктәбиппит. Билигин улахан жон болан олорон, амарақ саяға сыһыңын, үліскеннәк түбіктәк үләғін ақсабат кыһымнигин, уғарабат болғомтағын, бихехан абықкын, өрәқтәк жон болан туран, үрдіктік сыналыбыт, улаханлык мақтанабыт. Күнді маңнайгы чуталбыт Ирина Васильевна, кил маскурдук чергел бол, сүйөқтәк бәйбіт сүгірен туран, бағыба бастыңын, мақтал манытын әтебіт диллер, бүлүү улуғын кампа орто сколатын 1990 ағыз сыллақ выпускниктара. Онтон халгы катас орто сколатын быйылгы сылга катас орто сколатын боругун атыллабыт маңнайгы класс төрөппүттерин аттартын эгерден истекейин. Учутал самсоновтары аттарынан катас орто сколатын учуталын Светлана Степановна Миронованы учутал күнүнен ититик истиңник бастакы А класс атыттан эгерделибит. Кайгалла катас нехлегин элбек көлүөнү ыччатын иитен үеретен келбит опуттак учуталга эйеге элбек өтүө умнуллубат түгеннери үеренечилер остубат макталларын үлегер үрдүк ситихини багарабыт. Казбирди үеренечи дириң билилер, саныр санатын сая этер, айылгаттан берилибит талаанын арыяр, инники солун сатабыллаактык, эреллаактык солонор боларгар, сырагын сылбагын, сенегин берергин, өйгүн санаагын ураргын сыналыбыт. Күндү жуталбыт бәягын карыстанан, биги тапталбытын сылаас булаат курдук санныгар ураңын, өр сылларга таптыр идагынан үлеле, орто дойдологунан астынан ухуннук жоллоқтук олор. Эгердени кыдары бастакы А класс өйренәтчилере, онна төрөппүттере. Бүгүнгү жикти кере сылаас сырдык кеһердин биги учуталларган атыбыт жуалан бүлүү пет училищетін билингенен бүлүү педагогический колледжин бүтерен баран катас нехилегер катас орто осколатыгар бейлерин билилерин сатабылларын көрүүлерин истилерин үеренәчилеригер төрөппүттеригер катас нехилегин жонугар сергетигер иңербит үтүөкен учуталлар бытыгар бии билигин сип бу күнгө бу кемге катас орто осколатыгар үлели хиджар учуталларга бу үереппит кыһаларын бүгүнгү кепсәбиттерин курдук курутун сүрәхтеригер дуаларыгар өйдөрүгөр санааларыгар илжахаджан керени сырдыгы үтүөнү үрдүгү жоңго жерде хажаларыгар багыры кайын бүгүнгү берини белемнәтебит тускул культура кинин коллектива берибит бу тускул культура кинин ихинен үлелир үйе ден аудио-видео студияттан ытылынна. Бары эдеңе болуғын.